financing le re tlwaetse go lebitsa re DTEF le be le gore ga kona nakong ya go tswalela ikopelo ya dithuso tsa madi a dithuto a baithuti ba dikolo tse di kgolwane tota tsa ithutela ditiro kana di-university e le paka ya ngwaga wa 2025-2026 nako ya ikopela dithuso e simolotse kgwedi eno e tlhola gabedi mme tota ke nako e leng gore e le re tshologelo mo makgolokgolong a baithuti ba ba na le dikeletso tsa go bona e le gore ba tsweledisa toro ya bone ya ditiro tsa bone kana career ya bone mme jaanong mo ngwaga ikopelo e dirwa ka tiriso ya maranyane bontsi ba baithuti ba tsweletse ka go supa ha bangwe ba itemogela dikgwetlho tse di harologaneng kana ketsaetsego mo go diriseng one maranyane ya mme re na le sebaka gompieno go tlhaloganya botoka ka ga lephata leo le tsweletseng ka teng mosong ono ke buisana le mookamedi wa DTEF Neo Sebolao buisana ya rona e tla magape dikgwetlho tse baithuti kana baikopedi ba di itemogelang dikgwetlho tse lephata ba le itemogelang ga mmogo le dithulaganyo tse di leng teng go rarabolla seemo sa go nna jaana tla ke tse sebaka se mme ke go amogele ke go dumedise ke lebagana nako ya gago ke a leboga mme ma ke dumedise di-clients tsa rona ko lapeng our young people le botsadi jalo thank you so much for having us here. Okay. Do ka bontse wa tla rena le tsone le ditirelo e be re ha e setse setlhako se hisa be le gone re tsosang matlho re batla go tlhodumela gore tirelo tse di bereka jang tla re tse sebaka se go gakolla motswana gore DTEF yone e bereka jang tota kana se leng gore motho ka re mandate ga go thusa ya madi le thusa mang ke a leboga mma ke re Department of Tertiary Education Financing ke le kalana la puso le itebagantse le go implementa jalo mo re go bitsang re grant loan scheme gore ke lenaneo le leng gore ka lone puso ya isa madi ko bananeng gore ba duelwe e le ka madi a dikadimo kana e le a grant ya ba sa buseng go a harologana mme ga re lebeletse gore puso e letsa go developa di-sectora di tsa economy le gore go shota babereki ba he mo economing ba dithutego tse di ntseng jang ke tsone tse e leng gore di a followa di setana tsone tseo gore madi a ba kgaogangwa ka mothale o neo mme tse e leng gore gongwe ke tse e tebeng e le nna di benefita ke leno is not necessarily the economy per se gore bone ba go wela ka go bidiwang loan ba sa buseng madi ke ba grant ba e leng gore re ka tsa gore ke bodingaka jalo ne ka tla gore mphe dikai gone gore ke ba ha re tsa dikai gore ke ba he ba e leng gore ba bona go bone ke grant gongwe bo ga dikai tsa gore ke ba he ga bone e leng di-loan re na le di-category tse tlhano category ya ntlha yo tlhaela e tsenya bone bodingaka jalo bo veterinary medicine and certain professional programs tseo tsone gormente o neela bana e le grant kore madi a sa busiweng a e leng gore tuition ba duelelwa 100% le madi a di-living allowances ga ba buse e be re nna le category 2 e ta tsenya gongwe ba di-lawyera and a few others ba e leng gore gormente o duela 100% tuition le 50% mo go rang gore ga o simolola go bereka 50% o le wa di-allowances o tla tshwanelwa ke gore o mmuse category 3 jalo e duela 50-50 gormente 15 everything wena wa go busa 50 up to 4-5 yone o duela sengwe le sengwe 100% mme le ga re re madi wa tae ba busiwa a interest free kore o duela mo e leng gore o go dirisitse interest free ba bangwe ga ba duele yaanong ga go diriwa lenaneo la go kgaoganya madi gore a bio ya mo di-programmeng tse gore re wa go lebelelwa thata gore ga re lebeletse vision 2036 re lebeletse national transformation strategy re lebeletse di-priority areas tse re di neelwang ke HRDC gore a gore madi bontsi a ya go tse e leng gore di tlhokiwa mo economing mme bana ba rona sentse bone ba eletsa tse e leng gore gongwe ke tse e leng gore di benefita gongwe ena le nosi di se priority thata kana go di ratilwe ke pelo ya bone go ga gongwe re tlhaloganya gore le tlhotlha yang dipalo tse ka gore ga gongwe e tla be le tse di tlhokwang ke economy e be le gore moithuti wa go nna jalo o tla ba hiwa grant a le nna le selo kana ha ba ka pasa botlhe ma form 5
ba nna 2000 la go ba tsaya botlhe ba e leng gore ba applyela go kana go na le tselo kana le gore ga yang go tlhotlheng gore go tla nna ba le kae jalo 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 go nna le advert mme e leng gore e na le di-requirements tsotlhe tse di supang gore ke ngwana o e leng gore mo ngwageng o office ya ga tona honorable minister le PS jalo jalo the ministry set the 36 points as cut off mme in terms of the number le gore priorities tsa majang go na le karona lengwe la puso Human Resource Development Council ba e leng gore ba seka economy le gore e tlhokang di-skill tse di ntseng jang bo ba re naela report ya bone on the basis of that go design gore mme go a go duelwa yana lana di-program tse di ntseng jang okay mme be re leba gape in the best interest ya motswana gore re tlhokang ministry bo determine gore nya re ka duela hale le budget provision e leng teng ke boleletsana ke le ka gona optimistic gore a gore ga gore ke re goroge mo se go teng madi a hiwang a wetse kana diphatla tse le gore ka di ha batho ba ba yang go bongakeng di setse di lekane mme go santse go na le ba bangwe ba iletsang go ka tsana go ebile ba qualified ke rata potso eo marana le advert ngwana mongwe mo tsereng 36 points and above wa qualify ra go ba duela ya la botlhe remember mongwe mo go dileng form 5 we know them by name ra ba itsela di-ID tsa bona gore ke mang mo kae re tshwaragantse maranyana a rona le a Botswana Examinations Council so ke di-customer tse re di itseng le bo IG of course there are few ba e leng gore bone ba upgradile mme hela be ba budgetetswe madi a bona le teng a beilwe so ga gona gore ngwana ope o ka tswalelwa ko ntle o ka tswalelwa ko ntle ke lebogela ya go tswala hela ka di-31 okay e tla be unless e na sa applying within the duration okay ke mantso a nametsang gore gongwe le moithuti le ena a kgothale gore ga gona ga o ka teng nya o cut off re bone 10 o ne re mmatla le ha ntse o pasitse ha ile gore o pasitse wa qualifier re tla mo thusa ka ha ke ka heletsang ka teng a re tsene ha gore gone mme tiriso ya maranyane yanong le tlisitse leng go maranyaneng re ka thuswa go tswa ha kae go hella ha kae jalo santse re na le nako yana tle re ba bantse ba le ke tsaetse go ba tlhaloganya ka ngwaga wa 2020 re developile kana re dirile maranyana a bidong gote online application system e re hang ditirelo ka yone e leng gore ditirelo tsa rona tsotlhe re di hudiseditse mo maranyaneng jaaka nne motlotlege tona tlhalosa ngwana ha application a gore sengwe le sengwe sa go se siame it takes under 1 hour between 45 minutes and 1 hour gore ngwana apply a ba tshwere sponsorship letter however ke batla go tlhalosa e ka gore ke yone ke bonang e le yone mathatanyana gone yana go na le bana ba e leng gore e tebe account ya go e kwala mo teng e re submitted e sa monele bana bao ke ba e sa monele lekwalo gone go bana bao kgang ya teng e be e le gore maina a ba ikwadisitseng ka one ko ga o mang le ko di-birth certificate a harologana thata le a certificate ba kore ga ya go kwala form 5 o ipitsa junior ka kwa a na le maina a tsepameng a creatilweng e la identity ya gagwe ka ko bomang remember gore re sponsora ngwana a motswana mme ngwana wa motswana re mo itse ka ko o mang ka kwa are you who you say you are so submitted go le gantsi ka tlhatsang ka teng a lebaka le lengwe hela ke lona ke la KYC la a hegat ya ga se lone hela mo gongwe bo nnana ba create account kana ke hetse ke ya submitted e ra gore then application a go bona le go automatically we need to review your application ile officer a le ho a check gore are you really who you say you are boy your dates of birth and all that everything se leng gore se lebega ile issue re se baakanye be re busetsa ko accounting ya go wena o boa go iprintela ka kwa sponsorship letter tse dingwe bana ba rona ba lebala di-passwords a sena ba create di-accounts ga gongwe ba i-create ile officer e se student ka kwa dikgang tsone tseo e be di re yanong re tsene mo go bone gore re mo thusa ka tseleng senja ke yanong kana mana go bo gore yanong go tsa more than that hour days ya go nna bo 2 weeks bangwe ba re gongwe di-admission di nile late tota go a go nna jang ga ke itse seemo keng a go na le seemo se gore di-tertiary gongwe tse dingwe di hetotse nako e le gaufi thata le nako ya rona ya madi
ke batla go supa gore ha re leng teng ha we are within the academic program as set by institutions re bereka le tsone every day ka ko sideng ya di-admissions re dira yang ba tla admita bana ka dinako tsa bone tse ba di setang bone mme ba tshwanetse gore by the time re bulela be ba heditse ka bana ebile re ba buletse maranyana a rona ba tsentse bana botlhe mo teng hale le hale go na le bana ba e leng gore di-institution di tebe gongwe di se di motseng ha tsena mo maranyaneng a di-TF e tlile gore no records go sa reye gore ga ana sponsorship go raya gore yaanong a boele ko a apply a buele bone ba motsenye mo maranyaneng e teka ko go rona ka kwa a bonale emma be re ka mo sponsora mme go raya gore madi a go a ba ntse a le teng sponsorship se be se le teng ke go baakanya ka kwa hela be re ka tswelela le ene wena ha o le wa 36 go ka ha o itse gore tshwanelo ya gago le ngwana motswala okay remember jaaka nne tona bua re beile madi a bana ba leng gore ba ka tshwara 12,837 ba e leng gore gone jaana go tsene bana mo maranyaneng ba ba applyileng successfully e leng 9,100 a ka utlwe dipalo tse gape 12,837 targeted oh okay and budgeted for and then 9,100 already applied successfully me 1.4 ba mo submitted register re santse re ba lebile gate pharologanyo ke gone ba submitted ke batla gore go tlhaela bokaya ke dipalo di ampala mental arithmetic about 30% 30% e seng gongwe e se tsikinyege emma okay le bara le reng a ba tswelle ba apply mme ke a tlhaloganya gore ba bangwe ba re di-program di tetse re tsweletse ka go reviewa go bona gore mme re tsamaiseng yang le dikgang tse le tsa ko economic requirements di-program di tletse rra ko di-university gone ko di-TF madi ke ga allocatilweng ka teng but we are continuously reviewing that okay di tletse o raeng ga ba re di tletse ba ra gore leng ka gore ne ra akantsa gore re tlhoka maybe dingaka di le 500 gongwe yaanong ba more than that o tshepisa gore we are continuously revising okay re tla ba thusa ga kgona gore a ka tswalelwa kwa ntle kana magoko a go apelana a na tlhalositse yalo okay so yeo e anametsa gore okay le ha ile gore ka ha nne le beile selo ka teng go bereka ka sone you are pleasantly surprised gore jaanong ba heta go ke kgang e leng gore la go e seka mme ngwana a helle a thusitse ke a leboga ga ke itse TVET dikgang tsa dithutelo ditiro tsa TVET ga ke itse gore le tsone di mo teng ga di-category tse jalo emma ba e leng gore they qualify di-program tsa TVET di le teng ra duela okay ga e tlhaole gore ke tiro mang okay gona mme yanong maitemogele ke eng ke batla go tswa from DTAF gore what you are observing on the ground mo section ya rona ya tertiary education ke di dingwe dikgwetlho kana dingwe di-observation ya tse leng gore gongwe o ka batla go di share le rona gompieno yana I think se se leng teng hela ke kgang ya gore ha bana e leng gore ba gone ko submitted folder ba nne ba re tlhole ba itse gore re tsweletse ra ba thusa we have about 1.4 re ba tsaya ka di-date tse e leng gore ba nile submitted ka tsone yaanong gape ba itebaganye le kgang ya di-priority area ba ithute ka tsone ngwana ha tla yalo a pasitse form 5 kitso ya go nna yana o ithuta kae ga o re gakolola gompieno re berekiseng close le HRDC ministry wa rona re maakalana mo teng ga higher education rotlhe ministry wa ntsha madi ngwaga le ngwaga re ira mo e leng gore go bidiwa career fair rona le HRDC ke gone ko re rutang bana teng mme re encourage ba ga rona gape ko basic education ko dikweleng gore ba tswelele le bone ka dikgang tsa di-career guidance ba santse ba le ko secondary ka gore ha e be se le go ba brusha le go ba ha tsamaiso kana tshwetso ya course ke tshwetso e leng gore ka nako eo ke ya botshelo ke ya botshelo so santlha and ka nako eo di ka bontsi di influence ka ditsala tsa media go kana so guidance tota e botlhokwa gone go tsaya tshwetso e botlhokwa ka gore yaanong re lemogile gone go gona le bothatanyana gore ba kgona go influenceana ba thusagale we give opportunity
gore mo kgweding be ba kgona gore ba change ga e leng gore o yo mongwe na a tsere e seng yone ke tlhalose gape gore pele 5 years ago bana ne e le rona re ba tsenyang but since re develop a system we rolled back the power back to the student gore e nne ene a i-apply-elang ko sekolong le program ya e batlang even e nne ene a tsene mo systemeng ya di-TEF a choose program ya e batlang rona mo officing ga re tshware tseo re eletsa gore ene le motsadi wa gore ba choose se ba se tlhokang okay be ba ka tsena ba nkgakolla gore nako ya rona yaanong e tsamaela go wela ke batla gore re helele ka di-details tsa gore go iwa kae le go gakolola malatsi jalo for your information kore o e le go nna ntse a isa a tshikinyege emma ke re gompieno re na le call center a re tsweleleng re letse ga gongwe ga o sa arabi e be le gore ga gongwe bangwe ba molaene mme re tata ga go wena re na le Facebook page number ya teng tla ke sa go golega ke saka o tswelele ka ke na nayo mme ke tla go enela ko morago emma re na le Facebook page yone ya DTF yone mme gape re tswelela le gore re na le service center ko DTF e bidiwa Sherry Hall ke holo e nyana ya bone ba tsana gone ko re ba thusa teng ba na le bangwe ba e leng gore mathata ke bone di-passwords reset and all that we do that over the phone le ga ba tsile gone kwa so really re teng we are at their service ba ka go rogela ra ba thusa ka tselentseng le mo megaleng tota tla ke go sebakanyana se o ntlholle mogalo motho wa gaetso ke buisana yalo le Meneo Sebolao a eteletse pele DTEF ko go thuswang baithuti ba batswana ba ba eletsang go atolosa dithuto tsa bone mo dikolong tsa tertiary mme tota gano e le go gakolola gore di-31 tsa bone kgwedie pakae ya go ikopela ya tswalelwa o gakolola jalo gore mme o se ka re ga gongwe o latlhetswe ka go bo submitted o bo itlhoboga ya be le gongwe mabaka hela a gore gongwe maina a sa tshwane ba santse ba le ka go rarabollela eo mme puisana ya rona e wala gone mogalo wa call center toll free number 0800 600 185 e be go nna le gore o ka letsa from just your normal phone 3719364 tla ke go lebogela emma ke a leboga puisana ya rona e wala gone ngwana wa Motswana good luck all the best